Hello everyone. Leli ibhuku enginibhalele lona elibizwa nge-Traditional Money versus Cryptocurrency. Libhalwe ngesiZulu nange-English. Uyakwazi ukulifunda ku-WhatsApp. Ngizokunika i-download link. Kule video bengithanda ukunifundela uchapter 4. So lesi nje qaphu. Uchapter 4 webhuku lami ukhuluma nge-hot wallet versus i-cold wallet. Awu-10 ama-chapter sewonke. Uchapter 9 i-quiz test izokuthesta ukuthi wazi kanganani nge-crypto, and uchapter 10 i-bonus chapter ozoyibona mosunalo ibhuku. Asiqale-ke ngo-chapter 4. Chapter 4, hot wallet versus i-cold wallet. Temele uyazi nge-crypto ukuthi awu-2 ama-wallet ongakwazi ukuba nawo and ahlukene. I-hot wallet i-online iyona oyitholayo mozoya ku-Binance noma ku-Luno. I-cold wallet i-offline kube i-physical device ecishe ifane njenge-USB. Yona uyithola mozoya ka-Ledger noma ka-Trezor. Asibuyele nga-back la ku-hot wallet. I-account ye-hot wallet iphethe Luno no-Binance. I-seed phrase yakho abakuniki yona. I hope uyakhumbula ukuthi yini i-seed phrase. U-Binance no-Luno okunika i-seed phrase yakho bayakubambela yona, bayakugcinela. I-hot wallet kufana njengokuthi imali yakho uyibeke ebhenki, and mawufa ama-bitcoins akho akuleyo wallet ayalahleka forever because akekho umuntu one-seed phrase yakho. I-platform kuphela u-Binance no-Luno one-seed phrase yakho. Masibuyela ngala kwi-cold wallet. I-cold wallet uyithola from inkampani ebizwa nge-Ledger noma i-Trezor. Uyayithenga khona i-device nje encane engathi USB. Mone cold wallet uyakwazi uku-accessa i-seed phrase yakho. I-seed phrase yakho uwona u-master key ovula i-wallet yakho. Mone cold wallet kufana nokuthi imali yakho uyiphethe as u-cash, ayikho ebank, ikuwena as u-cash. And mawufa uyakwazi ukuthatha i-seed phrase yakho uyinike ummeli wakho ukuthi eyibhale kwi-will, khona makwenzeka ushona izingane zakho zizokwazi uku-accessa i-wallet yakho zisebenzise ama-funds akho. Mina ngithanda uku-advise abantu ukuthi bevule ama-account ndawo zombili. Uvule ye-hot wallet, uvule ye-cold wallet. I-hot wallet yakho izoconnecta ne-bank account, isende imali kwi-hot wallet yakho. From i-hot wallet yakho imali ama-cryptocurrency noma bitcoins uyakwazi ukuwa-transfera usebenzise i-wallet address yakho uwa-transfere ama-crypto akho kwi-cold wallet. I-cold wallet yakho-ke izobe sekuwena-ke physically, ayikho online, i-offline. Uyisebenzisa nini i-hot wallet? Bengithanda ukuthi iphoze le video uyifundele wena lana ngoba le i-version yesiZulu mase kuthi lena i-version ye-English, when to use a hot wallet. Nale i-version yesiZulu uyisebenzisa nini i-wallet epholile or uyisebenzisa nini i-wallet ebandayo, i-cold wallet. Le i-version yesiNgisi, when to use a cold wallet. Ungayiphoza i-video uyifundele wena. Njengoba ngishilo bengifuna nje ukunikhombisa i-preview yale PDF no chapter 4. Moyithandile information ekuleli bhuku, ama-page awu-47 iyatholakala i-quiz test plus futhi kune-bonus chapter. Cela ungithinte ku-WhatsApp noma uye ku-www.kwacrypto.com ngizokusendela i-download link. Ngiyabonga.